Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, dadah guys. Oh. Halo guys, ketemu lagi di part 3 guys, healing di villa guys. Oke, bersama keluarga guys. Hari ini kita mengadakan acara doa bersama ya guys. Oke, saksikan keseruannya di Ondel Mama. Check it out. Oke guys, setelah doa bersama, kita sekarang acara grill guys, malam-malam nih guys. Wah, cocok banget nih guys, kumpul keluarga, kita ngegrill dan nyate guys. Wow, mantul. Wah, ada petasan juga guys, mantul nih guys. Wah, indah benar. Wow, jadi meriah guys. Asik. Wah, bocil-bocil pada seneng guys, masang kembang api guys. Wah, mantap nih guys, pada masang kembang api guys, biar anteng guys bocil-bocilnya. Oke guys, ikutin terus keseruannya kita guys. Wah, ini sate ya guys, kita mau nyate. Ada daging, ada sosis, dan macam-macam guys. Waduh, mantul nih guys. Iya. Kau membuatku menjadi pendeta. Halo guys, ini ada bayi lucu guys, lagi berenang guys. Iya guys, dia happy banget guys, berenang pagi-pagi guys, nggak dingin guys, mantap nih guys. Oke guys, wah, bocil-bocil juga nih pada berenang nih guys, padahal pagi-pagi dingin banget guys. Wah, mantap nih bocil nih, nggak takut dingin ya guys. Wadidaw. Iya. Dingin ah. Licia. Oke guys, ini kita senam penguin dulu guys. Wah, senam pagi guys, biar sehat guys. Udara dingin tapi kita tetap berkeringat guys. Cari keringat guys, karena di sini biar nggak terlalu dingin guys. Oke guys, biar sehat. Mantul. Bang Tala udah ceria lagi. Ayah. Kagak.
Panik Put, panik. Angga kalau nyebur nggak dingin. Iya nggak dingin ya? Iya tahanin. Nggak dingin tahanin. Game mencari koin guys. Yang terbanyak dia yang menang. Duit. Iya, cari koin di dalam. Dapat. Ada berapa koin? Enggak. Enggak udah kedingin. Ada hadiahnya 50.000. Ini kita lagi ngomong orang tua kita guys, diajak berenang guys, biar happy guys. Oke guys, Teletubbies sedang berpelukan. Oke guys, akhirnya kita ketemu ondel-ondel juga guys. Waduh, ini ondel-ondelnya cantik-cantik tenan guys. Iya. Guys, wah kita ngibing bersama ondel-ondel guys. Oke, saksikan terus guys. Ondel-ondel ngibing guys. Check it out. Wah, ini ada bocil guys, lincah banget tadi hampir disuduk ondel-ondel guys.
Oke guys, sampai sini dulu guys. Jangan lupa like and subscribe guys. See you, bye bye.